Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya mau menampilkan konten video keren koleksi mata uang dari berbagai negara guys, yang dipajang di atas meja makan. Seperti apa koleksi mata uangnya? Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Let's go. Watch out. Normalde çok var. Belki. Türk düşmanıyım. Belarus. Beyaz Rusya. Rus. Belarus. Bu Rus. Belarus. Ah. Rusya burada bak. Gel. Ruble burada. Ruble. My cutting. Cannot important money. Kart problem yok. Rupya. Rupya demişim, ruble. Ruble. Rus ruble. Rus. Bu neydi? Ukrayna. Grimni. Bu O Arap. Riyal. Saudi Arabia. Evet, Arabistan riyal. Bak. Belarus. White Rusya, white. Belarus. Evet, Belarus. Bu Korea. Hangisi? Kore. Bu ne? O New Belarus, yeni Belarus, yeni Rusya. New Belarus. Alista gitti ya, Alista. Yeni New. Old New. Belarus. Bak, bu old. Cannot important, bu expensive. Evet. Bu little bit same. Belarus. Yakın. New. Bu new. Yok. Yakın dolar. Same. Same Little bit same. Dolar mesela 7 lira, for example, bu da 5 lira. Tabii. Ukrayna, Endonezya, Lübnan, Norveç, Polonya, Özbekistan, Türk lirası, complete seri, full. Bu abi. Hangisi? Türkçe. Very old money here. Very old money here important. Okey anladım. Expensive only two. One. Cannot touch. Number one A. 1953. 51. I am sorry. Date. Bak burada. Bu dolar different. Color, rate, red. Red color. Cannot green. Red. Black. Number one A. Okay. Important money. Expensive because date important. 1900 yok. 1000 bakayım. Kayak mata uang tapi yang lawas-lawas sih Mbak ya. Bak. 1953. Maybe 50H. 53, 2003, 2013, 2023. No, 70H. 17. Yes, 17 Oh, Too much expensive. bu ne abi? 200H. Osmanlı money.
Ottoman orijinal. Ottoman. Yes, orijinal. Yok abi, yok. Silver. Here silver Osmanlı expensive money. Oh. Ini, 200H. ini mata uang yang paling pertama. Bu normally Turkish. money, coin money. Evet. My cutting and here ne o? Kolye. Oh. Ya. Expensive. Too much expensive. Moldova. Evet, Moldova. Ukrayna, Moldova. Bak. Şu da var. Burada da var. Abi dur ne? Şey. Ne o? Ukrayna olması lazım. Green. Ukrayna. This is Indonesia. Indonesia different. Too much. Abi Çin, yuan, Chinese yuan. ah yuan. 1 yuan. Yuan. Never the age. Here come. Papers. 1 sterling pound. 1 pound. One Normal pound. standartlarda here. 1 pound coin. Coin. Here. Bakayım. I can see. Yes, here. Coin. Orang kaya ini yang punya nih. Meja makannya Pertaburan. saplak mejanya pakai uang, saplak meja makan. Ini lagi ini santai-santai dia nih. Nih, lagi makan. Katanya. Makan sambil ngeliatin Ya. uang. Oh, sama. Oku, reading. Oh, seluruh Baik-baik saja. Kelime kartı. Nah, ini apa bahasa Turkinya mejo? Masak. Masa parawar ya, masa parawar. Tambah online. Oke guys, seperti itulah konten video kali ini dan semoga menginspirasi ya. Sampai ketemu di konten video dan info menarik lainnya dari saya. Jangan lupa bahagia ya. Bye bye. See you.